Hello, welcome back to my channel. Achibi moi khan dinjon titi duita ase taijon do isola kam kura manu ase aman dinjon moi topic tibole ekta church te ja time de gana guribo ko adu gana gurise church pidolar gana do ami khan lobole para nai video lobole para nai itu bra aman practice kura itu wala hi aji ami khan edu YouTube channel de upload kuri ase edu gana do First Corinthians chapter 13 edu laga hi Bible lagai gana ase edu karne edu gana through bra ami kan ishwar ke mahima guribo aru edu gana through bra ami kan sob ke ashirwad dibo ashirwad pabo koigena ami kan edu gana do kurina dikhai dia ase moi khan gana khuribo itia ami khan gana ke sabo thank you